Nangabe yastrugglisha kuthola intombi ungasayinzawo ngoba lengidakutshela kona kutayishintsha impilo yakho. Ngisho ukuthini ke nangithi kuthola intombi, ngisho ukuthi mina ke ngisho ukuthola umuntu akuthanza, akuthanzele bunguwe bakho nalo nako, akuthanzele accept ngalendlela ongiyo. Hayi konke lokugcwele lapha ngephandle. So lengakutshela kona mina, mbuke lo muntu omfunako noma lo muntu omthanzile ukuthi la kahlala ngakhona ude yini lelo boyfriend noma leyo guy wakhe. So cause lo nakaya na boyfriend tawenda ukuthi le game ibe likhuni kuwe. Ngisho ukuthi nakuthi tawenda ukuthi le game ibe likhuni kuwe mina kethu. Even kwanesibhacu ungasithola cause naye yafika lenzaba endlebeni takhe lo muntu. Labanye abantu boya bathi ba violent ba aggressive basengazama nokukulwisa. Phinze kwayona nalentombi basengayikhulumisa bayitshele kabi. Khande ethi ayisafuni ukukhulumisa. Awukhande ethi awusathoni nesikhathi sekuyibona ngisho ithi ishadi. Ngani ngithi awuhloniphi. So ngizama ukutshela ukuthi mina ke umuntu one girlfriend lo umuntu one boyfriend enzaweni ngiyekele ngeke uyiwine le game le. So ngayiwina cause elaba abantu banenhlanhla lesingade ukuthi bathatha kanjani. So lokunye if udibana naye mbuke. Angithi mbuke futhi mbuke emehlweni. But angisho mina ukuthi umbuka umfana abantu umbukise kwesilimo uzokhamisa. Angisho mina ukuthi uzoshayiswa imoto solubuka umuntu. But imbuke nje lo muntu lokuthabona lokuthu uyambuka but ungamkhulumisi. Ngisho ukuthini ke ukuthi ungamkhulumisi. Sendela ukuthi angithi sendela ukuthi simthole lo muntu. So asimkhulumisi lena. Sendela ukuthi naye aqala la ngqondweni yakhe athi bude ukuthi ngibani lo, yabo. Sendela ukuthi naye aqale ukunaka. Aqale naye ukucabacabanga. Lokubeka isigabeni sekuthi nawe usuyaqala ukucabacabanga ukunakana. Losho ukuthi usemathubeni ekusonza sonzela. Lokunye futhi kwesithathu lengakunika kona. Naso mbonile emahlandla. Angithi amahlandla maybe uma 2 weeks noma 3 weeks. So ungasonzela ke kuyo uDethula. But uqaphele, ungakuzami lokho embiwe abantu noma embiwe abangani bakhe. Because labanye abantu nabangani babo bayatifihla ukuthi babobani. Abafuni abadabodadiwe. So ungathi khanze ufailile noma bangakunaki. So ngiyakucela mina kethu nje nakasembiwe abantu zama kubeka eDethula. Uphinze umbona yedwa noma bayi2 at least ungazama lapha. Nangithi uyethula uthula ukuthi ungibani. Wakuphi nangakho umnyaka. Phela uchaza into lene. So ngabe uyachaza ke ukuthi mntane bani lokuthi ngitethula ngithuliswa ukuthi nami ngiyabona ubuhle bakho ene ngiyafisa kwathi ngibona ngathi ungumuntu kahle. Wakhuluma inkumbi elide because dazikhuluma nemanga, yabo. But lokho kutokusita ukuthini nakakunaka kule nkulumo leto. So ngakhona kuphinza ucele nenombolo. Futhi nako lokucela inombolo akusho ukuthi utayithola. Njalo na uyitholile phinza kusinika lenye point lekuthi sichubeke zame lo mzabalazo wethu lesizama ukuthola lo muntu. But ke na uyitholile leyo inombolo lokusho ukuthi ngalama amagama siyachubeka siyazama. So enye liphuzu engakunika lona naso uyitholile inombolo. So ngacala kufona. Nangithi ngifona ngikhulumela mina kuvusa umntana bani ngabo 12. Angisho kuvusa umntana bani ngabo 1. Futhi ngaba kuhle nekuthi umbude nawuthatha le nombolo ukuthi ngingafona nini, yabona. So wendela ukuthi ungathi ukukhanza sebakublokile, ungathi ukukhanza sebangakulaleli next bofuna ukuthini. And futhi nakakukhulumisa move lokho uyafuna nekukhuluma la. Ungafuni ukumkhulumisa 30 minutes 20 minutes kethi uyamva lo muntu ukuthi ubusy, uyamva lo muntu ukuthi uyawasha, uyamva lo muntu ukuthi sekhombini. Mnike isigaba sakhe. Na utobonakala njengelijali linenhlonipho nelithando. Angithi usonzela ngeke uyamthanda uyamfuna. So mina kethu ngikanzi uyishaye kanjalo mina, yabo. Lokunye ke songaqala kumbudabuda la qingweni nakhona nakakunaka. Songaqala kumbudabuda ngaye nakhona umbudi kakhulu. Nawe songaqala ukuchaza ngawe ukuthi ubhizi ngani uhlala kuphi. Nakhona uchazi konke because dasichaze konke kanti lo muntu ngeke umthola. So mina kethu ngiyacela wawenda kanje ngiyakuthembisa ukuthi kuphelile 2 wenyanga lo mdlo utaba wethu. And angithi sesimatile point number 4. Angithi siyamshayela siyamkhulumisa. I would suggest mina ukuthi songamcela kuphinza umbone. Nangicela kuphinza umbone. Angisho mina ukuthi okay ungamcela maybe ukuthi nibonane eShopeni, nakahlala eShopeni. Ungamcela kudala ngayo ukuthi nibonane la kuphi. Labaye bavamise ukuthi hayi woda ngala ngasekhaya noma sidibane town noma hayi mina ngithe ngalapho ngakini. But still but still solo ngiyasho awutadadeli aweni lento ukuthi solo wastikisha point 1 solo wakhamisa na umbona solo wambona ansomdala soyamati kwakhe nje kuhle umkhumbulo athi no umuhle mfane bani no ugcoke kahle mfane bani umkhombe lokuthi vele uyakubona lo lokuhlezi ukusho nalo hlezi uthi uyakubona phindena namuhla. So lengakusuggesta kiwo na uyombona wazame ukuthi uprove ithando lakho ngetindvo nganani so phethe tinto wena
so phethe wareva ngeke ngibide igama lethini because abantu bangibadi ukuthi baphathana abantu bahlukene. Mina nje ngiyadada mina nami ngithanda kwami lokuhlukile, ngiphatha nami into ami lehlukile. So ungayi ke so phethe lutho lapha angikabi wakho. Angisho ukuthi asingamendeli lutho, but khumbule ukuthi lo muntu lozama ukuthi abe wethu. So mina kethu ngiyacela siya lapha siyombona, futhi naye ude lapha ngoba vele ubitwe nguwe ukuthi ucela kumbona. Angivele sombonile emahlandla seniyadana, siyakwazi nethi uhlala kuphi in. Mina ngiyakukhuthaza mina kethu ukuthi thuba lakho lekuthi umtshele ukuthi udiva njani. Nangithi umtshele ukuthi udiva njani. Oh, ingayikhashana lokuthi ngithi mina ngifuna umtshele unibonana ungamtshele ecingweni. Ngikhulumela kuthini mina? Labaye bantu bayakhona ukuva ukuthi lona ukhuluma indlela la ifunze phasi. Lona ukhuluma indlela abamtshela yona. So mina vele I would prefer mina kethu ukuthi uye kuye live nibonane. Umtshela ukubonana lapho because labaye bantu bayakhona kufunza ukuthi hayi yathi lokhu ukukhuluma from enhlitweni. Yabo hayi lokhu ukukhuluma kuyangaladisa. So I prefer ukuthi uye kuye umtshele nibonana ukuthi udiva njani. Ngiyakuthembisa mndane bani nakuyintombi leyo intombi imbamba nayo lefuna umuntu letayithanza nayo letamthanza. Ngisho mina kethu ukuthi halala so nentombi wena, ngisho mina kethu ukuthi halala so nentombi nawe sothi awukhona ucamela ecingweni njengalamanye amajaha. But lokunye futhi singahambi ngifuna wathi ukuthi lama tips lawa ngiwakhulumiswa through experience yami.